Mursal beserta dhaif, mursal beserta majhul, ini ada 4 pembagian dengan dikalikan kepada syad dan ilat. Muqati beserta dhaif, muqati beserta majhul, ini juga ada 4 dengan dikali kepada syad dan ilat. Mu'addal beserta dhaif, mu'addal beserta majhul, ini juga ada 4 dengan dikalikan kepada syad dan ilat. Maka jumlah surahnya 12 surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa dumu wahidan siwa faqidil ittisali wa akhari alladhi ma'ahu fahuwa qismu salisin tahdahu sittu wasalasuna li'annaka idza damamta ila aqsami faqidil tisali ma'al faqidil adalati wa ilaiha ma'al dhabti wa ilaiha ma'a faqidil adidi al syadudha maratan wal ilata ukhra wa damamta ilaiha aidan ma'a qisma faqidil adalati faqidan dhabti maratan wa faqidan adidi ukhra hasala dzalika. Dan campur olehmu akan satu selain faqid bersambung sanad dan selain yang lain alladhi besertanya faqid ittisal, maka bermula dianya faqid yang ketiga, iaitu hilang syarat yang ketiga, itu pembahagian yang ketiga. Ada di bawahnya pembahagian yang ketiga, itu 36 surah. Karena bahawa sesungguh engkau itu apabila engkau campurkan, kemana engkau campurkan kepada pembagian faqid ittisal, faqid bersambung sanad beserta faqid adil, dan kepada pembagian faqid ittisal beserta tabid, dan kepada pembagian faqid ittisal beserta faqid bantuan sanad lain. Akan apa engkau campurkan? Akan syad pada satu kali dan akan ilat pada kali yang lain. Dan engkau campurkan ilaiha kepada pembagian, juga kepada pembagian ittisal. Pembagian ittisal beserta faqid adalah aidan pula beserta dua pembagian faqid adalah. Kami ulang. Dan engkau campurkan ilaiha kepada pembagian ittisal aidan pula beserta dua pembagian faqid adalah. Akan apa engkau campurkan? Akan faqid dhabit pada satu kali dan akan faqid adid bantuan sanad lain ukhra pada kali yang lain. Niscaya hasillah demikian 36 surah. Lanjutan dari surah yang di belakang. Wayadumu wahidan, campur olehmu satu yang bukan faqid ittisal, satu saja daripada 9 tadi. Yang 9 di atas, yang pertama iaitu 9 yang di atas iaitu mursal, muqati, mu'addal, dhaif, majhul, adam, tiada dhabit, tiada syad, ilat, tiada bantuan sanad lain. Itu kan 9.
Jadi yang bukan faqih ittisal campurkan olehmu satu saja yang bukan faqih ittisal. Kalau faqih ittisal ada 3, mursal, munqati, mu'adhal. Yang bukan mursal, yang bukan munqati, yang bukan mu'adhal. Dan yang lain selain ini ataf kepada faqidi. Dan selain yang lain ini yang sering berserta ittisal, iaitu faqih adalah. Faqih adalah, yang bukan faqih adalah. Yang lain ini maksudnya faqih adil. Faqih adil. Berarti yang bukan faqih adil, nanti di depan iaitu faqih dabit, faqih adil. Pokoknya yang bukan faqih adil, iaitu faqih dabit dan faqih adil. Jelas. Fahuwa qismu, maka dianya faqih 3 syarat yang di belakang itu pembahagian ketiga. 3 syarat tenafi, yang 3 syarat di belakang tenafi, maka ini pembahagian yang ketiga. Ini pembahagian ketiga. Pembahagian pertama, kedua sudah lewat pada video yang sebelumnya. Di bawah pembahagian ketiga ini ada 36 surah. Kalau faqih 3 syarat ini keluar 36 surah. Alasan kami jelaskan dulu mata-mata ini supaya nanti akan lebih mudah dipahami. Kita jelaskan ini dulu. Alasan, apabila kamu campur kepada pembahagian faqih ittisal. Pembahagian faqih ittisal ada 3, mursal, munqati, mu'adhal. Beserta faqih adalah. Faqih adalah ada 2, dhaif dan majhul. Wa ilaiha ini diataf kepada matan ila aksami, dan kepada pembahagian faqih ittisal beserta tabid. Wa ilaiha juga ini matan ini juga diataf kepada ila aksami faqih ittisal beserta faqih adil. Yang kita campur ketiga pembahasan ini, iaitu pembahagian faqih ittisal beserta faqih adalah, yang kita campur kepada ini, atau kita kalikan faqih ittisal beserta faqih adalah, kita kali dengan syad dan kita kali dengan ilah. Ini keluar surah 12. Nanti kita jelaskan satu persatu. Wa ilaiha ma'a dhabti. Kita campurkan kepada pembahagian faqih ittisal beserta faqih dabit. Kita campurkan syad dan ilat, atau dalam bahasa lain, pembahagian faqih ittisal beserta dabit kita kalikan dengan syad 1 kali dan kita kalikan kepada ilat 1 kali, maka di sini keluar surahnya 6. Matan di depan lagi, wa ilaiha, kepada pembahagian faqih ittisal beserta faqih adil. Adil ini di sini iaitu bantuan sana lain. Faqih iaitu tiada bantuan sana lain. Kepada pembahagian faqih ittisal beserta faqih adil, yang kita kalikan ini dengan syad 1 kali dan ilat 1 kali, maka di sini keluarlah surah 6. 12, 6, 6. Maka jumlah 24 surah. Tinggal 12 surah lagi. Matan damamta. Matan damamta ilaiha aidan. Engkau campurkan kepada pembahagian faqih ittisal pula beserta faqih adalah. Faqih ittisal jangan lupa ada 3 pembahagian, mursal, munqati, mu'adhal. Beserta apa kita campurkan? Beserta 2 pembahagian faqih adalah. Juga jangan lupa faqih adalah ada 2, dhaif dan majhul. Kita campurkan dulu faqih ittisal beserta faqih adalah, kemudian baru kita kalikan dengan kata faqih dabit 1 kali dan faqih adil 1 kali. Maka keluar surah 12. 24 tambah 12, maka jumlah semuanya hasillah demikian 36 surah.
Perhatikan, ini kami jelaskan secara mendetil pada matan, yaitu matan ini dulu, matan idza tamamta ila aqsami faqidir ittisali ma'a faqidi adalah. Ini kita campurkan faqid adalah, faqid ittisal, faqid bersambung sanad beserta faqid adalah. Cara kita campurkan begini, cara campurnya begini. Jangan lupa dulu faqid ittisal ada 3, mursal, munqati, mu'adhal. Kita campurkan 3 ini ke dalam faqid adil. Faqid adil itu ada 2, dhaif dan majhul. Cara campurnya, caranya begini. Mursal beserta dhaif, mursal beserta majhul 1. Munqati beserta dhaif, munqati beserta majhul 2. Mu'adhal beserta dhaif, mu'adhal beserta majhul 3. 3 ini 3 kan? Kita kalikan ini dengan syad dan ilah. 1 kali. Kita kalikan kepada syad dan kepada ilah. Maka nanti akan keluar surah 12. Cara kalinya begini. Mursal beserta dhaif lagi syad. Mursal beserta majhul lagi syad. Mursal beserta dhaif lagi ilah. Mursal beserta majhul lagi ilah. Ada 4 kan? Pada mursal ada 4. Munqati yang kedua. Munqati beserta dhaif, munqati beserta dhaif lagi syad. Munqati beserta majhul lagi syad. Munqati beserta dhaif lagi ilah. Munqati beserta majhul lagi ilah. 4 kan? Tadi 4, ini 4, maka 8. 4 lagi supaya sampai 12 surah. Yaitu mu'adhal tadi, mu'adhal beserta dhaif, mu'adhal beserta majhul. Kita kalikan kepada syad dan kepada ilah. Mu'adhal beserta dhaif lagi syad, mu'adhal beserta majhul lagi syad, mu'adhal beserta dhaif lagi ilah, mu'adhal beserta majhul lagi ilah. Maka jumlah surah 12 surah. Tadi kan 36 surah. Berarti 12 surah sudah ada. Tinggal 24 surah lagi. Matan di depan lagi yaitu wa ilaiha ma'adhabti. Wa ilaiha ma'adhabti. Ini kita campurkan dulu pembagian faqih ittisal. Mursal, munqati, mu'adhal. Kita campurkan dulu kepada faqih tabid. Cara campurnya begini. Mursal beserta faqih tabid, munqati beserta faqih tabid, mu'adhal beserta faqih tabid. 3. Ini 3 ini kita kalikan 1 kali kepada syad, kemudian kita kalikan kepada ilah, kemudian kita kalikan kepada ilah. Maka nanti akan keluar surah 6 pada matan ini. Cara kalinya begini. Mursal beserta faqih tabid lagi syad. Munqati beserta faqih tabid lagi syad. Mu'adhal beserta faqih tabid lagi syad. Dah 3. Karena ini dikali dengan syad ada 3. Dikali dengan ilah supaya sampai 6 surah. Mursal beserta faqih tabid lagi ilah. Munqati beserta faqih tabid lagi ilah. Munqati mu'adhal beserta faqih tabid lagi ilah. Maka 6. Tadi 12 tambah 6 18. Kemudian matan di depan lagi yaitu wa ilaiha ma'a faqidir adid. Ilaiha ma'a faqidir adid. Ilaiha juga kembali dhamir kepada pembagian faqih ittisal. Jangan lupa pembagian faqih ittisal yaitu mursal, munqati, mu'adhal. Kita campurkan ini dulu beserta faqih adid. Cara campurnya begini. Mursal beserta faqih bantuan sanad lain, munqati beserta faqih bantuan sanad lain, mu'adhal beserta faqih bantuan sanad lain. 3 kan? Ini ada 3 kan? Kemudian 3 ini dikali kepada syad 1 kali dan kepada ilat 1 kali. Cara kalinya begini. Mursal beserta faqih bantuan sanad lain lagi syad, munqati beserta faqih bantuan sanad yang lain lagi syad, mu'adhal
beserta faqid bantuan sanad yang lain lagi syad. Ada tiga lagi, iaitu dikali dengan ilat. Mursal beserta faqid bantuan sanad lain lagi ilat. Munqati beserta faqid bantuan sanad lain lagi ilat. Mu'adzal beserta faqid bantuan sanad lain lagi ilat. Maka jumlah 6. 18 tambah 6 24. Tinggal 12 lagi untuk sampai kepada 36 surah. Kemudian matan di depan, iaitu damamta ilaiha aidan ma'a qismai faqidil adalati faqidal dabuti maratan wa faqidal adidi ukhra. Ini kita campurkan dulu, yaitu pembahagian faqid iktisad. Pembahagian faqid iktisad ada 3 yang lupa: mursal, muqati, mu'adzal. Kita campurkan dulu beserta 2 pembahagian faqid adalah. 2 pembahagian faqid adalah dhaif dan majhul. Maka kita campurkan dulu 3 faqid iktisad dengan 2 faqid adalah. Cara campurnya begini. Setelah dicampur ada 3 kelompok. Kelompok pertama, mursal beserta dhaif, mursal beserta majhul, satu kelompok. Kedua, munqati beserta dhaif, munqati beserta majhul, 2. Kelompok ketiga, mu'adzal beserta dhaif, mu'adzal beserta majhul, 3. 3 kelompok ini baru dikalikan dengan faqid thabit 1 kali dan faqid adid kali yang lain. Maka keluar surah 12. Cara kalinya begini. Kita kali kelompok pertama dulu. Kelompok pertama itu mursal beserta dhaif, mursal beserta majhul. Kita kalikan kepada faqid thabit dan faqid adid. Caranya mursal beserta dhaif lagi faqid thabit, mursal beserta majhul lagi faqid thabit, mursal beserta dhaif lagi faqid bantuan sanad lain, mursal beserta majhul lagi faqid bantuan sanad lain. 4. Tinggal 8 lagi. Kelompok kedua ni, ini bukan kelompok kedua, iaitu munqati beserta dhaif, munqati beserta majhul. Kelompok kedua ini kita kalikan kepada faqid thabit 1 kali dan faqid adid 1 kali. Maka keluar 4 surah. Cara kalinya iaitu munqati beserta dhaif lagi faqid thabit, munqati beserta majhul lagi faqid thabit, munqati beserta dhaif lagi faqid bantuan sanad lain, munqati beserta majhul lagi faqid bantuan sanad lain. 4. Berarti sudah ada 8, tinggal 4 lagi. Yaitu kelompok ketiga. Kelompok ketiga iaitu mu'adzal beserta dhaif, mu'adzal beserta majhul. Ini kelompok ketiga ini juga seperti kelompok di belakang, dikalikan kepada faqid thabit dan faqid adid, maka keluar nanti 4 surah. Cara kalinya iaitu mu'adzal beserta dhaif lagi faqid thabit, mu'adzal beserta majhul lagi faqid thabit, mu'adzal beserta dhaif lagi faqid bantuan sanad lain, mu'adzal beserta majhul lagi faqid bantuan sanad lain. Maka jumlahnya 12 surah. Pertama pada matan iaitu matan iza zamamta ila aqsami faqidil ittisali ma'a faqidi adalah. Ini pada matan ini 12 surah. Kemudian ditambah matan wa ilaiha ma'a dabuti, ini 6 surah. 12 tambah 6 iaitu 18. Kemudian ditambah matan wa ilaiha ma'a faqidil adidi, ini 6 surah. Maka 18 tambah 6 24. Kemudian ditambah matan wa damamta ilaiha aidan ma'a qismai faqidil adalati faqidal dabuti maratan wa faqidal adid ukhra, ini 12. Maka 24 ditambah 12 jumlahnya 36 surah. Maka pembahagian yang ketiga ini yaitu pembahagian yang hilang 3 syarat yang diterima, maka keluar surah 36 surah tentang hadis dhaif.
Jangan lupa dulu. Jangan lupa di belakang. Kalau 6 syarat yang pada hadis sahih. Hadis sahih kan ada syarat 6. Hadis hasan ada syarat 6. 1 atau 2, 3, 4, 5, 6 luput, maka di sini akan keluar 381 surah tentang hadis dhaif, atau 381 surah atau pembahasan yang masuk dalam kategori hadis dhaif, bukan hadis hasan, bukan hadis sahih. Maka pada pembahagian ketiga ini ada 36 surah. Pada pembahagian yang di belakang, pembahagian pertama surahnya ada 9. Pada pembahagian yang kedua surahnya ada 18 surah. Pembahagian yang ketiga yaitu 36 surah. Coba kita gabung. 9 tambah 18. Yaitu 27. 27 yaitu tambah dengan 36. Kali aja sendiri. Jelas kan? Tiga tu kamu ulang. Dia dengar rupa aku. Wa yadumu, campurlah olehmu satu aja campur. Yang bukan, yang kon, faqid itisal. Faqidnya gadoh syarat mutamuzana. Hanya mutamuzana makna haji. Dan selain yang lain yang berserta itisal. Yang lain yang berserta itisal. Yang lain yang berserta itisal iaitu nyo ikut ke yang faqid adil ka yang berserta itisal bawah tu ke nyo faqid adil, nyo yang kon faqid adil itu faqid dabit, faqid adil. Maka yang lain faqid adil itu faqid dabit, faqid adil ini dikudu. Fahuwa qismu salisi itu nyo faqid hebo syarat. Faqid hebo syaratnya berarti pembagian ketiga. Pembagian yang fon faqid hebo syarat. Kalau lu bahas video kali ikut je tak bersyarat kan faqid. Kemudian yang kedua, yang pembagian kedua faqid dua bersyarat. Kalau lu bahas si video kali ikut. Uronyo faqid dia bersyarat. Faqid dia bersyaratnya iaitu pembagian ketiga. Pembagian ketiga karenanya faqid daripada lebih syarat yang diterima pada hadis sahih dan pada hadis hasan. Diiup pembahagian ketiganya nal heboh nambah surah. Diiup heboh pembahagian ketiganya nal heboh nambah surah. Nyo lu turah di matan dia. Dia akan lu pegot nya tu. Lu pegot skema je tu. Nyo lu pegah juga turah matan dia. Apa alasan tinggal je heboh nambah surah? Bino alasan di anaka. Apabila kamu campur menyogata campur kepada pembagian faqid itisal. Faqid itisalnya nalhe mursal, muqati, mu'addal beserta faqid adil. Beserta faqid adil. Faqid adil ada dua, dhaif dan majhul. Kalau kada campur, yang kada campur kenyo apa? Iaitu syad satu kali dan ilat kali yang lain. Maka jumlah haji 12 buah surah. Kamu wa ilaiha. Dan engkau campurkan kepada pembahagian faqid itisal beserta tabit. Yang kita campur kepada pembahagian faqid itisal beserta tabit, syad dan ilat jid. Maka ino itibit surah haji nambah. Wa ilaiha ma'a faqid adid. Dan gata campur, engkau campur kepada pembahagian faqid itisal beserta faqid adid. Apa yang kita campur kena? Syad satu kali, ilat satu kali je. Maka ino itibit surah 6 12 6 6. Kau waktu put. Waktu put. Tinggal wadah bodu. Wa tamam dah. Dan engkau campur
kepada kepada pembagian fakir itisal pula ke. Ya, beserta dua fakir adalah fakir itisal berdua mursal muqatti mu'addal. Fakir adalah berdua dhaif dan majhul. Yang dia campur kenapa yang dia campur kepada fakir itisal beserta fakir adalah, iaitu fakir tabik satu kali, fakir adid pada kali lain. Ini itibitullah 12. Nama kan 12. Ataupun 12, ada kedua 6, ada kedua 6, maka jumlah 20 pun tambahnya 12, maka jumlah 26. Jelas? Kamu kan? Hasilah demikian ke? Apa demikian? 26 surah. Kamu kan? Maka juga dia lukuh maknanya nepatikan yang tahu ke maf'ul. Yang tahu ke maf'ul. Alihanya ibarat itu kalau lu jelaskan. Wa ilaiha nya kata wa ila aksami fatih. Kamu kan? Alihan wa ilaiha yang kedua. Wa ilaiha yang kedua juga kedih kata kepada aksam fakir itisal. Kerana kata ngawo. Munyo atas ngawo, munyo mulang-ulang yang di atas, maka kata mak pertama kali. Wa ilaiha kata ila aksami, wa ilaiha juga kata wa ila aksami niku. Kamu kan? Sedangkan kalimat syadudha maratan ailata ukhra nyo ke maf'ul damamta. Kamu nya ino jumlahnya dibiturah 20 put. Dibiturah 20 put. Kemudian dikula damamta ilaiha aidan. Nyo kata aidannya sebagaimana paling kot berarti aksam fakir itisal gejampu beserta fakir adalah kamu kan? Nyo lagi ancik. Nyo fakir itisal iaitu anggota jilid, mursal, mu'addal dan muqatti gejampu beserta fakir adalah. Fakir adalah itu dua dhaif dan majhul yang dijampu yang je ke maf'ul lina faqidah dabti nyo maf'ul ji yang dijampu fakir tabik pada satu kali dan fakir adid pada kali lain. Maka ino itibitra wablah, maka jumlah mandum hasalah dalika, hasilah demikian 26 surah. Kamu dengar lun pegat yang cara tu ji, cara tu secara mendetil. Cara tu secara mendetil bab matannya oleh bab matan fakir itisal beserta fakir adil. Fakir itisal beserta fakir adil. Inilah yang dijampu kepada matanya syad satu kali, ilat satu kali. Kamu lu jelaskan. Mursal ni cara jampu ji. Fakir itisal kena mursal, muqatti, mu'addal. Ma'a fakir adalah ada dua, dhaif, majhul. Maka setiap dia tajampu fakir adalah. Lagi cara ji. Mursal yang pun mursal beserta dhaif, mursal beserta majhul. Yang pertama. Yang kedua, muqatti beserta dhaif, muqatti beserta majhul. Kedua. Yang kedua, mu'addal beserta dhaif, mu'addal beserta majhul. Nyo hasil cara campu fakir itisal beserta fakir adalah. Kamu. Kemudian di dalamnya kita campu syad dan ilat. Tiba cara campu. Abno kena dua, abno kena lebah mursal beserta dhaif, mursal beserta majhul tak apa hina. Muqatti beserta dhaif, muqatti beserta majhul kedua. Mu'addal beserta dhaif, mu'addal beserta majhul kali. Yo setiap tabuh lebahnya dijampu lam syad dan ilat. Cara jampu ti lagi yo. Dengar apa? Mursal beserta dhaif lagi syad. Mursal beserta majhul lagi syad. Mursal beserta dhaif lagi ilat. Mursal beserta majhul lagi ilat. Kaput. Yang akan dapat surah kan? Yang kedua iaitu muqatti beserta dhaif benda. Muqatti beserta majhul. Ini dibik buat apa? Ibam buat apa? Tajam pucat dengan ilat. Iaitu cara ji lagi yo. Yang pun
muqati beserta dhaif lagi syad. Muqati beserta majhul lagi syad. Muqati beserta dhaif lagi ilah. Muqati beserta majhul lagi ilah. Kenapa? Menoput nyoput kanan. Put boh tu nak sampai wadah surah. Yang kedua itu mu'addah beserta dhaif menokah. Mu'addah beserta dhaif, mu'addah beserta majhul. Ini dibekut boh. Dan daran tak berkenaan tak kali kepada syad dan ilah. Cara ni lagi mu'addah beserta dhaif lagi syad, mu'addah beserta majhul lagi syad, mu'addah beserta dhaif lagi ilah, mu'addah beserta majhul lagi ilah. Kerana wabah boh. Ya, bab matanya berarti wabah boh. Matan iaitu ila aksami faqidil iktisali ma'a faqidil adalati. Nyo ino dua belah surah karena ke dalam matanya tajampu syad dan ilah. Makanya dibit surah dua belah boh. Mataliku wa ilaiha ma'a dabti. Yang ini nambah surah ni. Cara ni nambah karena iaitu kepada faqih lisan menurut tajam puji beserta tabit. Cara jam puji lagi cara jam puji mursal beserta faqih tabit, muqati beserta faqih tabit, mu'adhar beserta faqih tabit. Karena faqih lisan berdua, mursal, muqati, mu'adhar. Kan? Tajam pujinya beserta tabit le. Beserta tabit. Cara lagi mursal beserta faqih tabit, muqati beserta faqih tabit, kamu kan mu'adhar beserta faqih tabit. Kau kalah di dalam dia tajampu ilat dan syad. Ngai dibit nama surah tajampu ilat dan syad. Cara jampu ni lagi mursal beserta faqih tabit lagi syad, muqati beserta faqih tabit lagi syad, mu'adhar beserta faqih tabit lagi syad. Kalah yang syad, yang ilat. Yang keempat mursal beserta faqih tabit lagi ilat, muqati beserta faqih tabit lagi ilat, mu'adhar beserta faqih tabit lagi ilat. Karena bab matan wa ilaiha ma'a dabti ini nama surah ni. Matan ni kula wa ilaiha ma'a faqih adidi. Ini tambah sini ikut iaitu pembagian iktisal, leboh mursal, muqati, mu'adhar, gejampu beserta faqih adid. Cara jampu ji lagi mursal beserta faqih bantuan sanad lain, muqati beserta faqih bantuan sanad lain, mu'adhar beserta faqih bantuan sanad lain. Karena adidnya bantuan sanad lain maksudnya ini. Yang tajampu yang tak kali wa oleho tak kali ke dalam syad dan ilat maka dibit surah nambah. Cara ni lagi mursal beserta faqih bantuan sanad lain lagi syad, muqati beserta faqih bantuan sanad lain lagi syad, muqati mu'adhar beserta faqih bantuan sanad lain lagi syad. Kalau yang jampu pada syad kena yang heboh tu untuk tok kenal. Mursal beserta faqih bantuan sanad lain lagi ilat, muqati beserta faqih bantuan sanad lain lagi ilat, muqati mu'adhar beserta faqih bantuan sanad lain lagi ilat. Karena matanya kena nambah surah. Kamu tamang wa mata likula damam ta ilaiha aidan ma'a qisma faqidi adalah ilikut mursal kau jampu beserta faqih adalah ini lagi ancit betua anggota mursal hero anggota faqih iktisal dan hero faqih iktisal dan hero anggota di mursal muqati mu'adhar beserta dua pembagian faqih adalah ini ada jampu oleh faqih adalah betua dhaif dan majhul. Iban cara jampu ji. Lagi cara lagi. Tak jampu ayo oleh. Baru untuk tak kali kepada faqih tabit satu kali dan faqih adid satu kali. Tak jampu oleh. Cara jampu ji lagi mursal beserta dhaif, mursal beserta majhul. Kata boh. Yang kedua, muqati beserta dhaif, muqati beserta majhul. Kedua. Yang kedua,
mu'adzal beserta dhaif, mu'adzal beserta majhul. Kadang ni nyo setiap lehnyo dah kali dengan faqid thabit dan faqid adid sehingga individulah 12 apa. Cara kali ni lagi tak kali yang pun le iaitu mursal beserta dhaif, mursal beserta majhul. Napa pembagian ni? Napa surah ini? Pertama mursal beserta dhaif lagi faqid thabit, kedua mursal beserta majhul lagi faqid thabit, yang kelima mursal beserta dhaif lagi faqid bantuan sanad lain, yang keempat mursal beserta majhul lagi faqid bantuan sanad yang lain. Kenapa? Yang kedua itu munqati beserta dhaif, munqati beserta majhul. Dapat boh no, dapat boh dengan gekali kepada faqid thabit dan faqid adid. Cara ni lagi munqati beserta dhaif lagi faqid thabit, munqati beserta majhul lagi faqid thabit, yang kelima munqati beserta dhaif lagi faqid bantuan sanad lain, yang keempat munqati beserta majhul lagi faqid bantuan sanad lain. Kenapa? Nambah ke dua boh tu surah ingat lengkap 12 apa. Yang kelima apa? Mu'adzal beserta dhaif, mu'adzal beserta majhul. Ini dapat boh surah. Karena tajam kali kepada faqid thabit dengan faqid adid belum. Kayak apa? Cara ni lagi mu'adzal beserta dhaif lagi faqid thabit, mu'adzal beserta majhul lagi faqid thabit. Yang kata kedua. Yang kedua, mu'adzal beserta dhaif lagi faqid bantuan sanad lain, mu'adzal beserta majhul lagi faqid bantuan sanad lain. Maka jumlah put 12. Ada ikut 12 ataupun 12, ada kedua 6, ada kelih 6, maka ini jumlah berarti 20 put tambahnya 12 hidup 6. Kau kamu surah kah? Yang ada mau baca ketek dah tu. Insya-Allah. Yo kaji oleh berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.